Shubor Snem jong unong san Hima. Ka Wanri pengrop, ka Puron ka Phlim Borsing, kalaong ba kan up Hadien san Snem, kan saya kun Ilekshon, namar kahap ban penlang pisa. Kani ka jing penpao ka Wanri da pengrop, kadai halor ka jing keli, la ka don jing tumu na ban kun Ilekshon namar ka Phlim Borsing baka ak, kadai syapang ka jing penon kam pisa ki kertong ban job election. Ka Wanri, kabalawan poi mentau kasih State Central Library, kalaong bakan penlang pisa shwa Hadien san Snem lada yo tiket kan ya kun bed. Kala penpau ka jing ngokmen, habagi pat ba kilawan ban ay ka jing kershan ya ka Phlim Borsing, kabala pen i ha State Central Library Shillong, kabala yad benta lalai sngi. Thank you so much for being a part with me in this video. I'll miss her. And last time I had your class 8 na girl. You was like, Hawaii na lang sky. Mantang na record na mala. Dahil yung pala, asyad pala. Kumisa na yung ihisaray. And you feel so much. And to be a part again. And I hope Borsing Batur can meet him. Hopefully. So yes, I'm very happy guys to meet this two talented actor and actress, Borsing and Miss Wanri. Thank you so much. We're gonna meet soon again. Bye guys. Thank you. Thank you. Ngadap dah ka jingkemen hamtam habangawan hangi ngai isipun haki pai pa bakiwan pai ka Phlim meneru ngadang kendu ya ki sandringut ki kena senrang ki oyang bagi dai na lumau ba bagi lawan mentas ngi ba arsen ba pai ka Phlim nar bagi ang bakin padap menem dedap ka jingkemen. Tu beli film saya ini mana dubes sedang. Puron wan mana nak kata. Lalong kong ka Phlim ni kan. Akan ki interval no ramai peli. Batai kan dia nadu mentah kalau kum nak beri ni labun bawan baik. Kat kong ka jing yo I jong I namar pa kadai sin kong bang ni Phlim ane po State Central. Te kumbang ki ha interview badan tang ni smuhi kata pa lokting namar pa nimpat jupni mag Phlim hasian State Central. Te Henry wala kataru ki kumbang ki perlok juni ki pa sumkenat bantai ki kasi kim jui ngi marwai kilawan support yang I te mentang kasi lagi kidang wan jusho tengai iba kadang yat kasi diberi kidang wan. Ngan harai kidan ki bomtip ku te mentah kilanang tip. Kidang tip. Kani di kasi ba ningkong bangawan pat ka jing wan Slam jonga kadai bangakwaban aila chwa ya I aktor jongi I ting shop ba mat jongi I arif kim ba in yakren chwa mai ba ba tenga aila chwa I kindiat pa. Kita hendak film di kantuna banmi kamun aktor nak kata. Ngasngong ngami hi kindiat sipang baru ko Phlim ngami hi tang ba kuntahi kat kung kajing dawa jong ka script bat kung bapha I director ngami ang kahsa. Hanya film ngami ra pinyam. Mungkin film pinyam. Nak kata. Ngadan hi ki benta bangalayam. Dapat jaga Phlim bisa terdan hi ki benta si sen arsen mangayam tang babon pat bangarikya naman hagan ni ka Phlim kadai ka sen ningkong banga shim pat ya kata ka comedy role. Te tengah kita shim show ya kata ka acting balong serious ngala shim na ban pendu chebreu. Tama. Tek milanti bagi breu kan dukhe ngala persang ngala de. Beli film solang bergigang basdung. Nga ban ya show na hapatu namar Borsing patu kan sami de Borsing patu kan pensong na ya Borsing nya show hina. Energi sapres. Badalam bagi ki kindiat ba? Diberi ki oktinat ba? Risu kum no bagi beri ki oktinat mana ke film Borsing. Aku bila apa? Nga nadu pasdang ngani to ki perlok ngampoi perkhat ba ki beri ki tenak saya ni Phlim nomor ba kadai sin kong bangi persang mo dapat angker na ki way ki Phlim bangisna
nomor berapa katu ki film khasi pun bangi page page pang kita ki stories pang family kajing judge happening silok at bahagani pada kalau kita alam bat ka politics election nang ka kadon lang ka family kandiat kadon kajing kun kadai ka ek bat mai yang aru ta kada te henry kaman bumi ki page ba na po hall asmo kumalalong aktor ngaru hakani ka film aktor idai hikihi nama baki padwa haman badan gi jinge show haman badan ki jing tendra kali haman babuthai kali ki thapti ka to ka jek thapti ka daya I nang inehi nama ba inehi babrisna ga film na to bas dang hadu pukut Kadai itu cuma ke politik semua, bagi beri perekamnya bisa. Bisa ada film politik sebenarnya semua ikut election mana mana. Beri berapa nama mentah ikut election. apa hadin sansnya mentah dang perlang perlang bahar mentah Abdullah Akan ada election mentah ke generation ki orang bagi job election dan social media. Itu dia belak pau kan. Kita ditemu banyak. apa hadin sansnya dah one ticket ngayeng baik Ayo mau muter mati. ticket ngayeng Sebab pun bisa apa ikut film bisa. hai Tapi janji kerman pakai election dan kampisan dan kampisan kat kumpulan itu film bisa. Kecik senang. Kecik tu yang masalah. Dan kampisan apa bagi election. Ngasno ba lada ki yang hi ki kita ki candidate ki ba ki breu ki tip ba kin yale hi ka jing ha jong ki ta kamon dan kampisan Sama. Film kan nilai I bagi film politics. Lagi kada Krishna ya kan film politics. Ni ajar election MP na. nga Election MP lah jan mo by nga election. marui nga poi snai ni film nomor ba lada khen kene haka live election tapi compare ka ba manswa pat ka pamanta kala compare manswa nga kan mau kayat na ka bisa haka ka election kandai ngai pada menta kibreu kala compare kala don kata ka kajing sungku jong kibreu ba yano kinjet yano ba kimdai banjet te kata hi ngamla tan man batai fi Ni mo ikut election na Krishna film muna. kami ini rupan lang naman ta jonga ini rupan lang naman ta jonga Sama. Ano marbang Vijay na po sa lapo na mo joke na talo. Star mo. Yo piru tumuy kata kay. mentang ia penlang baik tamang ipen na constituency bawan bondo yang nang Dan bak kung ba Vijay utun kan poy perkat piru beranut. kata To kay ka kana jong pi na film Krishna film politics. Jing senang namta ka election mo. Election yung rupra ka janwan, election by election apa. Kay ka jing tu. kat kuma ni film de kadai bej ba nomor pa kadai bej phanga lain pisahi ba kipaj ba kim dai thang ban no pa pisah Hoy. namar ba ka pisah teng teng ladam la penengkan ga wanra ga jinjat tu ekatahing ni wanra ga ne ba ngim dai ye kita lomba pan thani pisah da ni dai ban pej ru ikibri ba tre hop ba ki ba kat kum kat tin gila isya kita sendiri datang ke circular me Sama. Kaya kita kaduk jong pi pen kot wan mutai. Katil kaduk jonga kadai tang katahi menta kadang yata alai sini ni ka film smubha wan khanang sha state central library ni dan south league issue hilaban wan kanu ko por ru hilat bon ki pajba ba kali ru ba tiket yo nang no yo nang ni hi bat ko hol ru ko pa he ba te pinyo ba tiket du re hilaban ko paru sing shwar ki ai des smubha wan pet tang khanang Bagi kaya kita kaduk nagaleng sa nga ro nga kapad ti baro ti barlok ba kumba pila jung kursa ni nga kapor sa pa tengi kmi nanti kung betim jang kanega film borsing ru kmi nanti ba kini wana jing kursa ni film but ngan ong ipisin ba sisin ba piwan pa tinum benur la tinum benur ke ba pisin ko ro ko patat na kulai.